Ndagira ngo turebere hamwe ibi bintu. Abagore benshi bakunda kubibaza, ese mu gihe umugabo wanjye yagurishije umutungo w'urugo akawikuraho mu buryo bw'uburiganya, urugero akawanika kuri nyina, akawanika ku bavandimwe be, cyangwa se akawugurisha njye ntabizi, amategeko ateganya iki mu gihe twaba tugiye gutandukana? Ese uwo mutungo ushobora kuza mu bigabanwa cyangwa ntiwazamo? Reka turebere uru rubanza hamwe rw'umugore waregaga umugabo we. Hano ntabwo turi buze gukoresha amazina yabo, turakoresha ahagakwiye kujya izina ry'umugore turakoresha ijambo umugore, ahagakwiye kujya izina ry'umugabo dukoresha ijambo ry'umugabo. Ndagira ngo neza mutege amatwi uru rubanza, murwumve neza, ubisobanukirwe, nawe ushobora kuzahura n'imbogamizi mu gihe umwe mu bashakanye yikuyeho umutungo akawanika ku wundi muntu mu buryo bw'uburiganya, cyangwa akawugurisha mu buryo bw'uburiganya. Bigenda bite iyo bigeze mu rubanza? Uru rubanza rwatangiye umugore arega umugabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, asaba urukiko ko rwamutegeka kugarura umutungo cyangwa se imitungo itimukanwa mu mitungo y'umuryango wabo bombi, kuko ngo yayanditse ku bandi bantu ashingiye ku masezerano y'uburiganya bakoranye agamije kumuhuguza umutungo bashakanye biciye mu rubanza rw'ubutane. Urukiko rwisumbuye rwemeje ko mu rubanza RC 00329 bare 2020 TGI bare Gasabo ko ikirego cy'uyu mugore nta shingiro gifite, kuko ngo imitungo itimukanwa uyu mugore yasabaga umugabo we yayigurishije batarashyingiranwa, bivuze ko itari yakabaye iyabo bombi. Uyu mugore ntiyanyuzwe n'iki cyemezo, akijuririra mu rukiko rukuru avuga ko ku rwego rwa mbere urukiko rwirengagije ibimenyetso. Umugabo n'umwunganira barisobanuye, bisobanura bavuga ko urukiko rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere nta kosa rwakoze. Bavuga ko uyu mugabo yagurishije imitungo iburanwa mbere y'uko asezerana n'uyu mugore, kandi ko imwe muri iyo mitungo imaze kugurishwa inshuro nyinshi. Urukiko rukuru mu rubanza RCA 00161 bar 2021 bar High Court Kigali rwemeje ko amasezerano y'ubugure agaragazwa nk'inyandiko bwite uyu mugabo yagiranye n'abaguze iyi mitungo iburanwa, avuga ko yakozwe mbere y'uko ashyingiranwa n'uyu mugore, atahabwa agaciro kurusha amasezerano akorewe imbere ya noteri w'ubutaka mbere y'uko mitasiyo ikorwa. Aya masezerano akorerwa imbere ya noteri, cyangwa se aya masezerano akorerwa imbere ya noteri niyo akorwa ugurisha n'ugura kandi bakuzuza fomu yabigenewe, kandi yo akaba yarakozwe nyuma y'uko asezerana n'uriya mugore. Bityo imitungo iburanwa ikaba igomba gusubira mu mitungo rusange w'uriya mugore n'uriya mugabo, kuko ubwo bugure uriya mugore atabumenye. Umugabo yajuriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire, avuga ko mu gufata icyemezo urukiko rukuru rwivuguruje ku bimenyetso by'amasezerano y'ubugure yarushyikirije, runafata icyemezo rugenekereje. Abari baguze ubutaka nabo nk'abaguze umutungo uburanwa bajuririye iki cyemezo mu rukiko rw'ubujurire. Bavuga ko mu gufata icyemezo urukiko rukuru rwashingiye ku itegeko nomero 27 rya 2021 ryo kuwa 10/6/2021 rigenga ubutaka, aho gushingira ku itegeko nomero 43
bare 2013 ryo kuwa 16 z'ukwa gatandatu 2013 rigenga ubutaka, ryakoreshwaga igihe hakorwaga amasezerano y'ubugure. Imanza zombi zahurijwe hamwe. Ku bijyanye no kumenya niba urukiko rukuru rwarivuguruje ku byerekeye amasezerano y'ubugure bw'umutungo utimukanwa, rwemeje ko nta kwivuguruza kwabayeho, ahubwo ko icyo urukiko rwakoze ari ukugereranya amasezerano yakozwe hifashishijwe inyandiko bwite n'ayakorewe imbere ya noteri w'ubutaka, rugamije kumenya ayo rugomba guha agaciro. Ku bijyanye no kumenya niba urukiko rukuru rwarirengagije ibimenyetso byatanzwe n'uriya mugabo, rwemeje ko nta bimenyetso byirengagijwe n'urukiko rukuru mu gufata icyemezo, kuko rwabisesenguye rukanabikorera igereranya mu rwego rwo kumenya ibigomba guhabwa agaciro kuruta ibindi. Sasa noneho ku byari bijyanye no kumenya niba urukiko rukuru rwaraciye urubanza mu buryo bugenekereje, urukiko rw'ubujurire rwemeje ko nta kibazo cyo kugenekereza kiri muri uru rubanza rujuririrwa, kuko ikibazo nyamukuru cyasuzumwaga cyarebanaga n'ihinduranyamutungo uriya mugore yavuga ko ryakorewe ku mutungo yari asangiye n'uriya mugabo atabigizemo uruhare, kandi mu gihe cyo gushyingiranwa barahisemo uburyo bwo gucunga umutungo bw'ivangamutungo rusange. Ku bijyanye no kumenya itegeko rikwiye gushingirwaho mu gusuzuma agaciro k'amasezerano yakozwe muri 2017, urukiko rwemeje ko mu rubanza rujuririrwa ntaho urukiko rwakoresheje itegeko rya 2021 rigenga ubutaka mu Rwanda, ahubwo rwakoresheje iteka rya minisitiri ryakozwe muri 2008 rigena uburyo bw'iyandikisha ry'ubutaka ryariho igihe aya masezerano yakorwaga. Urukiko rwemeje kandi ko urubanza RS Injust RC 00010/2019 SC rwifashishijwe mu rubanza rujuririrwa ruhuye n'icyaburanwaga bitandukanye n'ibyo abajuriye bavugaga. Noneho reka turebe inshamake yatanzwe kuri uru rubanza. Icyemezo cyatanzwe kuri uru rubanza ni ikihe? Ibi bintu mubyumve neza. Nibyo koko birashoboka ko umugabo ashobora kuba yaragurishije nibyo yagurishije umutungo mbere y'uko abana n'umugore, ariko kuvuga ko yawugurishije bari barakoze amasezerano y'inyandiko bwite, niko biyaranje nyuma bamaze gushyingiranwa n'umugore yifashishije izindi nyandiko zidasobanutse, aragenda buzo fomu babana abakorera ihererekanya, kandi mu by'ukuri yari yarashatse. Ntabwo iryo hererekanya ryagombaga gukunda kuko yari yarashatse umugore, bivuze ngo n'umugore yagombaga kuba yaragize uruhare mu kwemeza ayo masezerano. Ibi bikagira ingaruka ku bantu bashobora kugura ubutaka ntibahite barwana no gukora mitasiyo, bikarangira umugabo ashatse n'ibiki n'ibiki, amakimbirane y'abagore n'abagabo ntitwayinjiramo, ariko uko byagenda kose biba ngombwa ko aya makimbirane ashobora kubaho. Iyo bibaye bishobora kukugiraho ingaruka. Ndagira ngo turebe inshamake y'icyemezo yatanzwe kuri iki kibazo. Icya mbere urukiko rwaravuze ngo ntabwo byakwitwa ko urukiko rwivuguruje hashingiwe gusa ko rwirengagije amasezerano agibwaho impaka kugira ngo hamenyekane akwiye guhabwa agaciro. Kuba umwe mu bashakanye ivangamutungo rusange yagurisha imitungo imwanditseho wenyine hisunzwe amasezerano bwite, nyamara ntabimenyeshe uwo bashyingiranywe, hanyuma agakora ihinduranyamutungo yarahinduye irangamimerere, nabwo ntabimenyeshe uwo bashakanye, aya masezerano agomba guteshwa agaciro kuko bose bagomba kuyagiranamo uruhare. Itegeko rikurikizwa
mu bijyanye n'amasezerano ni iryakurikizwaga igihe amasezerano yashyirwagaho umukono, bityo kuba itegeko ryahinduka nyuma y'uko abantu bagiranye amasezerano, hakurikizwa itegeko ryakurikizwaga igihe amasezerano bayashyiragaho umukono. Iki kintu ndagira ngo tugisobanukirwe neza, mucyumve neza ku bantu batabashije gusobanukirwa uru rubanza. Hano ikibazo cyabaye, umugabo yagurishije ubutaka mu nyandiko bwite, aza gukora ubukwe, akoze ubukwe aza kugira amakimbirane n'umugore, bagize amakimbirane habaho gutandukana burundu. Habayeho gutandukana ku bijyanye n'umutungo, umugabo yaragiye, kuko nyine urumva urukiko rwari rwemeje ko batandukana, umugabo yaragiye agaragaza ko ari ingaragu, ihererekanya rirakunda, afata umutungo akora ihererekanya ba bantu yagurishije mbere y'uko asezerana na wa mugore we. Abikoze nibwo umugore yabimenye, aravuga ibi bintu ntabwo bishoboka. Kuki ushobora kwitwaza ko wabaye ingaragu ukajya kugurisha umutungo twari dufitanye? Kandi amasezerano akurikizwa ni amasezerano yakozwe mu buryo bukurikije amategeko. Niho urukiko rero rwanzuye ko iyi mitungo yagombaga kugabanwa. Rero bivuze iki? Ni byiza mu gihe ugurisha umutungo umuntu, ni byiza ko ukwiye kubanza ukamukorera mitasiyo ndetse mugakora amasezerano mu buryo bukurikije amategeko. Iyo utabikoze bishobora kukugiraho ingaruka, nk'uko iyi mitungo yaje kugaruzwa, umugabo n'umugore bakayigiraho uruhare, ndetse babandi bari barayihawe bakorewe ihererekanya bakaza kuyambura. Rero ukugurisha umutungo ujye ukora uko ushoboye kose awukugurishe ndetse agukorera ihererekanya. Igihe bidakozwe ndizera neza uri kumva ingaruka bishobora kukugiraho, ko waraguze umutungo bikaza kurangira uyambuwe, ikagabanwa n'abashyingiranywe. Numva ni ikintu kitoroshye. Niba mufite ibibazo bijyanye n'amategeko, ntimuhemwe kutwandikira kuri nimero twabahaye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.